Ki nong ilam jong Riboy District Sports Association dan ke RBDSA haka jingi kendu jong ki nong ilam ki bahakmat nak benta ke jing penkrek ya ke jingi kun final jong ke jingi lekai football league ya ke bala peniat dekat ke kenhun ya ki ar tadgi kerdani lekai ki bakentup ya ke super league bat ke general league keban selong haka khat para tarik urisau arjar arpuar hamadani lekai jong ke senong dihar Ketika kenhun kalau penkrek cat nak bentar ketika sengi, bat lese kendai kewai ni kecing lekai football kebak hamhe apa Riboy District, hak bagi argut ke sorkar, kinwan poi kum ki kongsan, kibak kentup nyoba medba lengdo ubari lampang ke yang dorba thawain ke jelah, baruba bante dor lengdo ubari menteri sorkar, ubari pej ya ketelan lekai hak ke jelah. Kentup dei kinomi keman pajba anak district, bat kiwai. Ubak JB lengdo ubari football secretary jong ke RBDSA, haba petip syakipaj ba ulong ba ke RBDSA kelap penkrek cat nak kebentar ban penlong ya ketika jing lekai football jong kita art di jing lekai kiba on sedang nadu ke power karwe berjaman step ha ke general league kabani lekai ha pedeng ke kenjon umran persya ya ke age bad ha ke porsi berje no paisngi ha ke super league ha ke ba on lekai ha pedeng ke nong thmai sports club persya ya ke jontru sports club kin donru ki jing penbernya hadin jong kita jing lekai de jing syat bat ki jing rawai La penkreru batnai de ke kusnam sikinong job ke belong ha ke super league da ke song pisa ke basilak tengka rengkat bat ke trofi ya ke kenhun ladu bat sanpo hajar tengka ke song pisa rengkat ke kusnam sya ke kenhun ke bawan baar nang taha ke general league la penkre nyopo hajar tengka ke song pisa rengkat ke trofi sya ke kenhun ladu bat saupo hajar tengka ke pisa rengkat bat ke trofi sya ke kenhun ke bawan baar tengi don hang kum ka RBDSA lembaga football committee an pentip pajba saborok ki samla ki bait ya ka football bo tem Riboy jingi hak bang ada pendep lu ya ki league jingi bro atli general league berkunjung ke super league dementa ke basa kalau setang ke final ke bangin sa penlong khat pratrik jong le bunai mementa hang te hamadan football dihar di tim ki bla poi ka final hak general league kilong ka kenjon umran sports club bat ke age sports club hak super league pat kiban ya kini ke nam ladu kilong ka nong thmai kerdem sports club bat kumjur ka jentru sports club dikini ki atli tim kini ru banyo ban mi khman ek district jingi syaka Meghalaya State League ke ban sapan longshen daka Meghalaya Football Association tenak liang jingi football committee rengkat ba ka RBDSA berkawai ngi khot ngi werlang ya borok ki kun samla kentep senrang ki long kemi ki long pa pada borok ki badan musim ban ai musim ki player jong borok atli tim bikin la ban lek kaya ba bikin wan ban sakilang hak te singi ba kongsan ban wan hak te singi long iba medba lengdo balong kumu speaker jongka Meghalaya Legislative Assembly te hak te singi kandon ka gate collection ke bana kaliang ka football committee lembat ka RBDSA berkuai la penbet bukan long san putengka ban ngidon sakwi chief guest iban khang ya ka general league kita di sport minister jingi ba bantidor lengdo but ini insawan ban penhaperda ya ka general league te nak liang jingi sai sinpat ni khot ni wer ya baro bikin ya dan metalang banwan mensaki te sing kenang bakan long kajing IMC mik player kumjuk ru ingi RBDSA baro kowe te tang ding ni tim kendiat kublai sibun kublai cejarnu